Timnas Indonesia gelar latihan terakhir Rabu malam jelang hadapi Tiongkok. Pelatih Patrick Kluivert bilang pemusatan latihan di Bali jadi kunci Garuda raih 3 poin dari The Dragon. Puluh pemain timnas menjalani latihan terakhir di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta Rabu malam. Seluruh pemain, termasuk yang absen karena akumulasi kartu, berlatih di bawah arahan pelatih Patrick Kluivert. Pelatih asal Belanda itu bilang persiapan pertandingan menghadapi Tiongkok cukup sempurna. Apalagi tim sudah menjalani pemusatan latihan di Bali. Evaluasi kekalahan di laga pertama mengenai kesalahan dalam transisi negatif dan eksekusi akhir sudah diperbaiki. Demikian pula dengan antisipasi pemain yang absen dengan berbagai alasan. Kluivert yakin ini akan jadi kunci kemenangan di samping dukungan langsung supporter di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Trained and the execution of the players were fantastic. For me, the most important thing is that the players need to recognize the things that we are offering them, what China will do tomorrow. The things that they did were really good. Ball possession, ball loss, the 2 transition moments were really fantastic. And I did say I hope for a good result, and I'm confident. So tomorrow we will see what we bring on the table. And again, we can talk a lot of things, but tomorrow the execution of the players need to be very precisely on tomorrow's game, because it's very easy to say things, but tomorrow if we see it and we have a press conference after the game, I hope that my words are the truth that I'm saying now. Sementara di kubu lawan, Tiongkok juga ingin terus jaga asa ke Piala Dunia. Pelatih Branko Ivanovic optimistis raih 3 poin meski harus berhadapan dengan riuhnya penonton di Stadion Utama Gelora Bung Karno Kamis malam. Saudara, timnas Tiongkok melakoni sesi latihan resmi di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta Rabu malam. 23 pemain mengikuti sesi latihan yang dibuka untuk awak media pada 15 menit pertama. Pelatih timnas Tiongkok Branko Ivanovic bilang timnya dalam motivasi tinggi jelang hadapi Indonesia. Kemenangan tetap menjadi target pasukan negeri tirai bambu meski harus bermain di depan puluhan ribu penonton yang dipastikan memadati Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta Kamis malam nanti. Terkait absennya bomber utama Wu Lei dan beberapa pemain lain, Ivanovic tak ambil pusing. Menurutnya hal ini sudah menjadi keniscayaan di tengah kompetisi. Poznato mi da će biti puno ljudi, pritisak može biti samo pozitivan, jer mi sve radimo zbog navijača, oni su najvažniji i jasno da želimo pokazati pred njima našu najbolju igru. Indonezija tim je dosta igrača promijenila u odnosu na prvu utakmicu, uzela nove igrače, ojačala se i jasno nam je da nam sutra očekuje vrlo teška utakmica. Ketua Umum PSSI Erick Thohir optimistis timnas bakal menang menghadapi Tiongkok pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Kamis besok. Saudara, Erick menegaskan pertandingan Indonesia melawan Tiongkok esok sangat serius. Ia ingin Indonesia menjaga peluang lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Timnas harus menang lawan Tiongkok pada pertandingan Kamis besok di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Erick menyebut sepak bola menjadi kebanggaan dan juga jalan perjuangan bangsa Indonesia untuk bisa mendunia. Besok hitungannya kita harus menang kalau kita mau masuk di ranking 3 dan 4 untuk menuju playoff. Jadi, dan pemerintah China juga tadi saya sampaikan ke Bapak Presiden sangat serius mengirimkan perwakilan pemerintahnya langsung. Ya, ini memang sepak bola kan sudah jadi marwah semua bangsa sepertinya. Saudara, untuk